izdiši. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ajmo što jedan, i 10. Tako je. Prvo kruži meso desna raka, 10 patine iza. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na naprijed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Idem na leva raka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnji. Ideme сега малце ramenja. Idete, pipate 10 pati, desna so leva, desna gore, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега задържиме малце. 10. Повлечите една от друга. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnji. Ideme druga. Leva gore, desna iza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadrži me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično. Idemo lagano, dodamo rotacija. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnji. Ideme, dodame ramenja, otvarame grade, zatvarame, otvarame lopatice, zatvarame. Ideme 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnji. Desna raka ide u desnu stranu, kao da sakate nešto da doprete, i so glava idete u leva strana. Osjetim izstignuvanje od vratot. Tako, promijenime strana. Super. Idemo lagano zakrivati kukove. Kružite 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnji. Druga strana 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnji. Super. Idemo lagano dole, zatim, dole, zatim. Ideme 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnji. Tako, lagano prodime noze. Ideme jedna šace gore, jednaš dopreme do dola. 10, 9, 8, 7,
4, 3, 2 i zadnji. Ostanemo dole, idemo s noge na nogu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zadrži me, suprotna raka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, druga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično. Sjeverno smo se zagrijali. Počuvame su prva vježba koja može da nam služi i kao vježba za zagrijavanje. Počuvame od pozicija visokog plenka ili pozicije iz joge. Pritisnemo lagano pete u pod, grbot je prav, stisnemo stomačne i gurame ramenja. Možete 5, 4, 3, 2, zadnji. Idemo, počuvamo. Jedna šlaka, koleno, jedna špeta. 2, idemo 5 povtorovanje. 3, 4, 5, druga. 1, 2, 3, 4 i 5. Odlično, tukaj smo u izdružaj. Spravimo grbot. Idemo, jedna špete dole, jedna pritisne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Hodime na rukama do nogu gore, diši. Tako, zadrži dole, sad diši, odmori 10 do 15 sekundi. Tako, promijeni noga. Odlično. Slijedna vježba. Prvo ja demonstriram, onda zajedno ja pravim. Znači, počuvamo iz dubokog čučnja. Podignete se gore. Vratimo se u duboki čučanj, spuštamo race. Jedna noga iza, druga noga iza. Vratimo i idemo gore. 10 povtoruvanja. Duboko i gore. 1, 2, 3, 4, 5, pazite da je peta dole. Ajmo. Tvori kolena. 6, 7, 8, 9, i 10. Odlično. Dišemo, imate pauza. Odlično.
Gleda me сега ovako. Vežba je znači, za noze, za stomačne, stabilnost kuka i naravno leđa. Početna pozicija svitka me leva noga, so desna raka ide me dopreme, podiga me desna noga, spustimo se, vratimo se, povtorno dopreme i u stranu. Ideme, napravit ćemo 10 povtoruvanja. Stisni stomačne i poleka. 2. Tako, bez spuštanja desne noge. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Idemo još jedan. Tako je. I 10. Super, malo stigne me. Diše me i priprema me se za druga strana. Znači, ideme su leva, koleno gore i u stranu. Vratimo se. Dole. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ajmo još jedan. I 10. Super. Prebaci me i stigne me, diše me. Super. Dođite do vozuha. Ajmo, diši. Odlično. Vraćamo se u poziciju dubokog čučnja. Spuštame race dole. Slijedi pravimo lagane rotacije u gornjem delu leđa i naravno mobilnost kukova. Znači iz ove pozicije dišete i na izdah otvarate desna raka, dišete i izdah promijenite raka. Idemo 10 povtoruvanja. Ajmo. 1, diši. 2, 3, 4, pazite da su pete dole. 5, 6, 7, 8,
Hvala.